Il-Kap Eżekuttiv tal-MFSA Joseph Cuschieri kif ukoll l-uffiċjal tal-MFSA Edwina Licari issospendow lilhom infushom b'mod immedjat brabta mal-investigazzjoni li qed issir dwar il-vjaġġ lejn Las Vegas imħallas minn negozjant Jorgen Fenek, każ li seħħ 7 xhur wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Tant ħabbar mill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji li spjegati li kienu huma stess li ddeċidew li jieħdu dan il-pass minn jeddhom. Fil-waqt li l-avukkat Edwina Licari preżentat ukoll littra tar-riżenja mill-bord tal-FIAU lill-Ministru Edward Cicluna. Fl-aħħar jiem ġie żvelat li lura f'Mejju tal-2018 Jorgen Fenek kien ħallas vjaġġ minn butu u ħamiegħu lil Cuschieri, lil Licari u lil Charlene Bianco Farrugia li kienet isservi ta' assistenta personali tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri. Dan il-vjaġġ kien seħħ ftit tal-ġranet biss wara li Joseph Cuschieri kien inħatar CEO tal-MFSA wara illi serva bħala kap eżekuttiv fih dan il-Malta Gaming Authority. Sospensjonijiet waslu wara li l-Partit Nazzjonalista appella lil Prim Ministru Robert Abela sabiex ikeċċi lil Cuschieri mill-pożizzjoni tiegħu wara l-aħħar żviluppi żvelati. Joseph Cuschieri min-naħa tiegħu ma ċaħadx li din il-btala kienet imħallsa minn Fenek u lanqas ma ċaħat illi għadu fil-lukanda lussuża Caesars Palace madankollu insista illi qatt ma kien hemm konflitt ta' interess jew ksur tal-etika. Intant fi sqarrija l-Partit Nazzjonalista nnota kif Robert Abela iddefenda fuq l-istazzjon tal-Istat lill-istess Joe Cuschieri u allura joħroġ ċar illi bl-istess mod li bih Joseph Muscat kien lest li jissagrifika s-settur tas-servizzi finanzjarji biex jiddefendi lil Keith Schembri, Brian Tonna u Konrad Mizzi. Issa Robert Abela qed jagħmel l-istess billi jiddefendi lil Joe Cuschieri minkejja id-dell iswed li dan tefa' fuq l-MFSA.